Kajingiki jong all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban khangla deki kali ki tourist ki bana Khuborjylla ban rung shiki jaka jong okai perthei menta kalapoi hat Tyngkong ka district council kani kamat kapoi shiki district council lengba ka jingmi pat jong ka sinjuk ki trai bat kinaunya kali kamai ka bri unyau trap kabade ka kunhun jong association kali kamai baro nadu ki trok hadu ki arshaka Habalik bania kendu ya CEM ke KHDC ba shambor lang renja kinong yalam ki bah khmat jang senjuk kila bu da shithi ka ba kila kerpa di ka council ban khmi lang no ya ka jing e jung ki try ri da ka ba pen scam ya ka United Khasinews Hills District Trading by Non-Tribals Regulation Khadc spa Sanpo Sao Section 3A1B kabala kedau bagi kinu kibale business kentup ru ya ki bakamai kali bandono ya ki trading license habaki kamai haki jaka ki bahap hapo ka 6 schedule ya kani ka Jingdawa ka senjuk CEM da ka jing sngokya ula aiktien ban sa shong kirki pat katena trade banwat ya ki lat kilenti kali ka ni kumka senjuk ka kali ka mai bri ni trap nakaliang jong ka Akmtta mentas ni mah nilawan chani po KHDC kajingwan jong mentas ni po KHDC ro kadon nakadaw amar ba kumbangi kibun taki jingtho na po Assam kajingtho na po Assam ba nimla ban le kumka Sikkim model nimla ban buat ya ka Sikkim model de lamar bagi ang hana bakal adan kata ka special architect na mo na banta jong ka constitution kata kalong article 371F jong ka constitution of India de kumtahi habang ios ng kata ngi lengo ba kumno ba kinong ya kata ka ya katang ka Sikkim kayo ya kata ka special categorization po ka Indian constitution Henry in the page what mangiru niyo ya kata ka special consideration na ka special administrative kabor mo niyo naka Constitution of India kata kalong ba kini kijingdan jong ki ADC de hapo ke ADC ru kadon kanika United Khasinews Hills District Trading by Non-Tribal Regulation 1954 mo ka section 3A1B de hangnero kala regulate ya ka trading but ya ki kam ki jam bala ban trade ki dakhar banabar te hangne hi kajingwan jungi ru siapa KHDC ba ni kwa ban pen ai jingmut siapa ka KHDC bagi ADC berokoi hi ba at least ban nakaliang jong ka KHDC ban le no kanu ka lenti na ka senjam ban la ban khangi kini kali banabar ban le kini ki tourist spot ki bahap apo ka schedule area te tangkum tahi te kajingwan jungi ru menta ka sini shane kalong tang na benta itahi i baret ma ban kendu si CEM jungi ban pensyai kanika jingkwa jungi baka Jingdawa jungi naka ya ka sorka na kaliang jung CM ti la ai jungmut ba in sa shong meeting bat ki members jungi bat ka trade te yong ba in sa pentip ya shangi maka ka decision ka takalat kalenti bakila ban sim na po EDC banyarap iki Samla berokoi hi banyak kam yang jam kanika beri nyata Joki Assam menghang no ega marbam di marbam kita di essential commodities ya ma pindan hok ye kata ma pinla ra badle ega taro amar babale ni mila da penchai di go shaki Assam mila penchai shaki Assam ma ba mila penchai shaki Assam ba pet ni hang ni sia benuman senya yang ba mbe bande support tourist spot tangata hima ngila da penchai kiro andre ya kata ka response ru kidan kalong mix response kalian juki ma kidan ki drivers ki bakershan ya kan ya kidan pat lamar bakini ki bamishmat kidebe kita ki nong yalam na ko kita ki association andre hapo asam ngitip ba bakadan da ka union umdai da ka association kidan da ka union kate kane ka jingmi jong kata ka association ru kami nano ngim dan jingtip ma kaba arpat kalong ba ya kan ka baong ban khang ban baong kumbaong ki ba kamdan kata ka rules and regulation hendrai katkum kanika pet ngan ra hane mentasi kanika reciprocal transport agreement between the government of state of Assam and the government state of Meghalaya kabalasan hausnam khandai spa khandai pinyo 1997 hausau terek December ma but kanero kadan ka subsection 4 apo subsection 4 jong ka section 88 hangne kala ailat da ka constitution da ka motor vehicle act 1988 bapila benchna ye kita ki transit route
ya kita kini agreement hapadeng jengki two states kumno ban kamai kumno ban ai kita kini permit si teladang ipet hang neru kamdei datang ka Meghalaya ka basai ni kan andai wat ka West Bengal and Sikkim ka West Bengal ba ka Sikkim nang tapat ka ka Jharkhand ka government of Jharkhand but ka Odisha kata ka sign HU Pratric August 2024 ma pe but ka Odisha Jharkhand ru kadang balong latest kini kita balong latest kijongi pat hang ni kapo ka Meghalaya reciprocal transport agreement ba ka Assam ru ila bani da ka basai ba hang ni la mention clearly that this gazette of the state and continue to be operative till replaced by a fresh agreement by mutual consent timut kani kadi bensim khia ka sarkar amari kani kemdei ra basai mangi ki tourist association ne menu kaya kani la adap sign da Commissioner and Secretary of Government of Meghalaya Transport Department US Chatterjee 1997 but PC Sharma ubolong Commissioner and Secretary of the Government of Assam Transport Department bakila adon kisaki ini iba Shri PK Lakyang Joint Commissioner of Transport anta US Data DC Tripura Bhawan Guwahati Dei Saikya Commissioner of Transport of Assam ma kila ada clearly mention hang ni what hayaki tourist permit ru ladang ngikanya kata ka tourist permit ladang ikran ka basya ngiyat kan kum kani ka rule ba menta mut jen barok ki permit bayo menta ila along invalid lamar bakat kum kani ka kat kum ka rules and regulation ki depet kum no ka tho Meghalaya but Assam 200 permits each 200 permits each mut kita ki permit kum no menta kajing kiling habu ya transport department ba kumno kimi kat ni teli ki permit haba hang ni kelasya tang aspa teli ka amendment ru kampat dan ka rules semai ba sign ba temai ru padan ma dia ka balai kumbaong ba pol ba ahna mla ya kata corridor facility na kita ke EU ma hang ni la mention lupa hang ni kala dan lupa ya kata ka corridor facility when the route of the stage carriage bus permit or bus tourist taxi, minibus from initial point to terminal point of the state passes through the territory of other states, each of the parties shall allow the vehicles to pass through its territory, provided that the vehicle shall not drop or pick up passengers at any place within the reciprocating state. Kamut EU kan ya, kalong ba, kila da pick up nak point siya nak point A, siya point B, siya mentang ngilik nang ni siya Guwahati. Ngilik nang ni siya Guwahati, mut kini taxi kini ki berokhat kat kum kan ni nimla ban pick up na pedeng jongka surok ladang ngilik siya spo Assam mut ha pedeng jong tu ka Assam berokhat nimla ban pick up passenger ngilik bengi ha pick up direct na depo na point baik na po depo na po hotel ma dia kabasau pat kalong ba hakani ka hangni ka rule ngilap ba ka state carriage permit kamut ka bus ki buses si berokhat ma ki buses si berokhat hang ni ki ong ban I preference baik tang ya ka state transport corporation ti lada PE menta lada pipet menta ke MTC kalaja nyap menta ka MTC ka Shillong tang kanong ot tiket lamar boleh kini ki permit berokhat ke lalet channel ki let private si private individuals di mana kita ki private individuals pila aktif lupa mano badai but mano badan ki jingdon stakeholders ru hang ni ki dei ki brio ki badan hapok syuki ki badan stakeholders takada kim kwa ban implement ya kan ya ban pen i pai ba lamar balai kan ni ngila adap submit hang ni kalau adan ka receive copy kan ni ka receive kila receive hau arjar aku saw khat praterik benai ba khat way arjar aku saw kila adap receive muki kam go through ikini barokhat ka jing ong jong ba pol bang ngimdan registration ngimdan office kebolong basam rakia katu teli ki letterhead ngila ashafi ngila tho clearly ngila mention clearly hang tu ka registration number jongi di balai phimla ase banwa jing tep mut wat ya ka city ru ki ba ashafi mut phi kam go through kam go through kam review ikitu borokhan adang isai nge khandang lut ya kan ni ka RTA borokhan hang ne temut ka sarkar jongi ka hab ban implement ya kan ni mentah-mentahi ka hab khot ya ka Assam ban syong mentah-mentahi ban review kan ni betama namar balai hang ni mendai tang yaki kali botho tang yaki kali red ma handai wat yaki bus yaki truck barok khait la tho lo hang ni ka route ka don lot Shillong Guwahati katno teli ki bus ki di banyo katno teli ki permit ki di banyo Shillong Karimganj vice versa katno teli ki permit di banyo balai kam ko aban implement ni kan ni ka sarkar ya kan ni ka reciprocal transport agreement lamar balai stakeholder jongki kin sadu no na kini ki private companies marbalai kini basan hapo boro hapo syukiru kidan stake hakini ki companies lada pipet kita ki bas borok khait badan hate po ayum
Kidai ki private sudah. Mendai isu jang State Transport Corporation. Ke Meghalaya Transport Corporation kalau Shillong nak tang kanong ot tiket. Ki bas lajang mentah ke basulit bitang siapa? Tang siapa tura. Tang siapa Garo Hills? Ye. Kita buat selcar. Selcar le pun ki bas private sudah kena page ro. Selcar pun ki bas private sudah. Jadi buat sort out mangi ya kata ka problem ma. Te ngan hap kedo yang sekani ka reciprocal transport agreement. Jongka 1997 bala sign hapring jongka government of Meghalaya by Assam ma. Hamne kala tho by clearly kila mention by clearly, but in case of any difficulties arise, in case of any difficulty that arises in the course of operation in the agreement, both states agree to resolve it through mutual consultation of the of concerned departments. Kani ngingim dan department, ngingim dei ka department transport department ngingim dei Ministry of Transport ni ngingim dei tangki sejuk baka association. Ma, de kasakat ni hang ni kala clearly mention baka dei ka kamram jok sarkar. Ti balai ban kenyak sengi. Balai ban kenyak sengi atau ni dei mangi se ba penyak ba syong ba penyak di tourism ba dia ka transport department. Ma, di rumah senyap har ngahap ong kata. Balai dei mangi se ba penyak transport department. Jadi kumta te ai nak tu ko syuki yang ni. Ai nak tu ko department yang ni ngin penyak mangi kan. Milik khot mangi kan yang kita ki asami ai brokai. Apa yaki ladan la ai kata ka kasuki kata ka power iki bakin le ban train ban taju ni andrei pat kalong bangi hab le mangi kala mangi le untuk bangi dei sarkar mangi ni dei ka government of Meghalaya ni dei mangi represent kata minister of transport iba doling ni dei ta minister of tourism kala along no kunta kan hang na ba hang ni ka baling ong biang mentang kapan biang ba ka government kampa man implement ni kan ka RTA ka reciprocal transport agreement lamar balai kidan ka stake hapo kini ki private company baki dan Amar balik tang su implement kan ni kan ta ya ka bisa pilan jeng kiro. Amar balik kila dan stick lang ni ki company. Kan ni miladi mani kan ni mentala asnam. Undai kan ni ka agreement kala dan adu 1997. But hang ni la talk clearly there. Ba kan ni the agreement shall come into effect on this day of the final publication of the official gazette of the state and continue to operative till it is replaced by a fresh agreement. Amut kumno hadu dalam assignment ke fresh agreement timut kan sa du nak kani. Andai hadu mentah kim padan ke fresh agreement. Kadang dan betang kani ka 1997 ka agreement ka 1997. Timut babu jeng lengok yang ni kalau ba kita ki directives ne ki bala phat ka sarkar barim ne da ka no ka department ro ka suja al kaja ka syap la kayap no bawan gini ki bawan no ka government thamai na bawan no ka taki au thamai mo te ka bu jingkli yang ni kalong ba katu ka jing implement ma kila syong hapo assembly kila implement kila tray kam ne kata ka bill ne ka baki wanra kila syong hang tu te kala Shillong nak basep ka pisah jung upat baru kasep ka pisah jung upat ba pulut how to ka banyasyong assembly maki ban pass kita ki rules and regulation ya ka isi ya ka government berem na batma dia nang tapat kani ka ini kani ka jing le kumni pat kalong ba kamsut nyau te ka ka ayu bamusya ya ka government bamusya kalong pe ngan le it's either my way or the highway kan lamar balai la change ka government te kimut bet ba kipai ba kila klat kat balai maki kin hun bet kin suk bet lamar balai kila ayo syong sarkar maki